Swastiastu. Titiang saking panitia karya Kimantri Tujuan dari sekalian desa adat Gengkau karya puniki kemargian awit saking tanggal 13 Juli puniki kemargian matur yuning hari sekolahan kurang Raspati Kliwon Merangkeh 28 Juli 2022 luasin Gatlan Nancep Sanggar Tawang Tanggungan Taring dan Gowangna. Aris Kelantur, Super Kliwon Dangkungan, Laspas lan Nagutegang, Ring Sor, Penyucian, Miwah, Maguru Piduke, Bendu Piduke. Kelantur Ring Sandes Care Manis Dangkungan 13 Agustus 2022, Gelungsur Jejaton, Karya Ring Sidekarya, Jasri, Ujung, Ubuk, Ulun Danu, Ulun Suwi, Lebih, Sukeluweh, Sukedane, dan Besakeh. Lantur Anggara Kliwon Perang Bakat 6 September 2022 ngadegang lan Ngarya Sunari Pindekan Tluktak Mendak Ron Mendak Isepan. Sanis Cara Wage Perang Bakat 10 September 2022 Resigane Melaspas Mecaru Melaspas Sunari ngadegang Betari Tapini ngadegang Betari Rariangon ngadegang Sanggar Guru Dadi Mejaya-jaya ngawit ngadegang pedagingan. Aris Kelantur Ring Ditiwagi Wayang 25 September 2022 Nyegara Gunung lan Majar-ajar Ring Wilawah Dalam Rasukian Penataran Agung dan lan Penyangran Betara Titik. Semua Kliwon Wayang 26 September 2022 Ngelungsur Tirte Kayangan 3 Lantur Anggara Manis Wayang 27 September 2002 ngelungsur Betara Tirte Ring Lempuyan Ulun Watu Saragung Aris Ngeturang Pekelem Ring Pusatasi. Budo Payeng Wayang 28 September 2022 Ulun Danu Batur Batu Karung Andekase Kawitan Sile Yukti Tadi punike Aris Ring Dite Manis Bau 2 Oktober 2022 Belasti Ngelungsur Tirte Pingit Nyakup Lantur Anggara Pon Bau Kematian Mokopade Lahang Catur Manban Aris Ring Budo Wage Klau 5 Oktober 2022 Puncak Karya Kematian adalah jam 9 pagi.
saking hari pakalilo ang subang bawantu purnam bawantu sukam bawantu Sriyang bawantu Saptawadi Astawadi Om Santi 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 Om. Apa lakar panggung? Bangun semua teka, bangun semua permanen. Serius? Serius? Terus? Jangan mau pas gede. Jangan. Sesekan mana ini? Orang ngibingi joget tadi cara jog celeng. Aduh jangan kesiap-kesiap. Kelas 1 tuh nih. Semua, ada ngemejas, ada ngemangku, ada kalian dadir, tukang mugal, tukang jagoki sujenan tuh. Perok bibinya. Cara ngempung bisa alih-alihan dejani cara pipis logam sekat pipis sejani jadi puncak yadnya udah cuma bau kecuali di jauh rambut sudah pangonnya kepulih kerahayuan kerajengan paksami pulih amerte paksami sida rahayu semeton iki pamangan sering diriana kau Lantur Ring Uraspati Kliwon Klaung 6 Oktober 2022 Penganyar Sugro Manis Klaung 7 Oktober Kalar Penganyar Manis Cara Paing Klaung 8 Oktober Penganyar Redi Tepon Dukut 9 Oktober Kalar Penganyar Sumo Wage Dukut 10 Oktober 2022 Ngelemekin Lan Penganyar Lantur Anggara Kliwon Dukut 11 Oktober 2022 Nganyarin Bangun Ayu, Kebat Daun, Penyenduk Sidekari.
Tuhan yang suara rapi sini. Aku lon yang suara. Orang masuk semua ya teki siro berapa nih siro karyo masuk ke pemilihan. Open Dicerakan nire utaru Wisnu sakeang lor desa nire Jangan ngomen karyo muloni ibre sama karakter nire kota Mahadewa saking Pacimo desa. wah Tuhan yang maha dewa kus orang. Mulun pinangku jeraku pacari birawan aduh ada wangi mana beresaku Dengan itu cerakan itu buat hari tinggalan kus orang. Garis ring Budo Manis Dukut 12 Oktober 2022 Resi Bojana Tirta Yatra lan ngeluhur strip ngebawa ring nginep. Anak adi punika dudunan karya sani kemargian ring radio Kimanti tujuan radio Sikaler desa adat Kinekauh dalar puniki karya puniki dalar ketukut limang sulinggih siwa petang sulinggih kesalingan anduk asik. Anak adi punika ada didang saking kepanitiaan kirang langkung tidak mantu didang unsur pamro yang daden